кезектегі машинамыз Hyundai Grandeur. Бұнда жылы 2019, 3 объем газда машина, жирный комплектация. В общем, бұл машина вообще соның как Mercedes или машинада жұмшақтығы вид тілемейді етеді, вес тілемейді етеді дегендей машина тек кузовында вообще мәселе жоқ, қыла тұрған жері жоқ. Бұлар просто машина бұл кеше келген жоқ, бүгін шықты бұл да, К5 менен чоғы шыққан. Алар скотчтор просто да, сам антискотч менен жуып шыққан. Пробеги 320 000. Состояние өтө жакшы машинада. Вот комплектация обдув, подогрев эки жакта тең, водительский, пассажирский да. Толаса кармабайт. Арт жагында, артында подогрев сиденье бар. Мындай көрүнөт. Кожаный салон, салон берет. Бодрый состояние да. Кимге кызык болсо, кимге жакса машина, ким издеп жүргөн болсо ушундай Hyundai Grandeur чалыңыздар. Жылы 2019, 3 объем газда. Акчасы мунун 15 500 плюс торг бар достор.